treba čisto se poveseli in kdaj znat potrpeti. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Sem Vita. Jaz sem pa Saša. V začetku oktobra smo gostili učence iz Umaga in Sarajeva. Pričakali smo jih pred šolo in se družili do poznega večera. Naše druženje se je nadaljevalo tudi v petek in soboto. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo si roko in priznajmo si glasno, da za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveselit in kdaj znat potrpeti. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Moraš jo znati razdeliti še drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se v svet. Ja sam Natan, dolazim iz osnovne škole Marije Line iz Umaga i bilo mi je ovdje super, ne mogu vjerovati da je već gotovo. Ja slovenskog nisam ništa učila, ali bilo mi je užasno lijepo i jako smo se puno zabavili, htjela bih da ponovno. I uočili smo velike razlike u školama, između škola i bilo mi je super i super mi je družiti se sa takvom. Ja, bilo je super. Škoda da nismo bolj dugo mogli ostati, pa pred koncem. Saj za prijatelje je dobro le najboljše. Ko so učenci iz Sarajeva in iz Umaga bili tukaj, smo se imeli zelo lepo. In komaj čakamo, da pridemo v Umag. Da se bomo imeli fajn, da bomo kaj novega izvedeli, da se bomo družili in komaj čakam, da se vidimo.